kodwa ngeke ungibone mina ngingangena ukuna wonke amadamu nasolwandle ngingangena kodwa mangingena olwandle ngizophelela la sengiqala khona ukusaba ngoba mangingena phakathi anginawo ama skills mina ukubhukuda kodwa bakhona labafana abahlala lapho olwandle ongathi mangikwaliza mina ngoba anginazi skill ongathi mangikwaliza bangangilana bona they can swim baye phakathi kodwa nabo khona la bafike baphelele khona ukuthi nathi impela ke siwenzile ama swimming lessons ngesisadlula la ngesadlula so nje ngibonile lemidlalo eyenziwe emanzini ngabothi hawu shame kuyadlalwa into egood emanzini into egood emanzini inkomo yabona inkomo igude emanzini into egood emanzini inja yayibona inja ayidinge ama swimming lessons inkomo gwaya ngakufakela naku usikise uthathe mawuthanda inkomo ayidinge ama swimming lessons iwena amandla inkomo inja ayidinge ama swimming lessons amadada awadinge ama swimming lessons inyoka emanzini ayidinge ama swimming lessons into eyisilwane igude emanzini ayifune ama swimming lessons kodwa isilwane esinjalo umqondo wayo muncane umqondo wayo mncane ubani onomqondo omkhulu umuntu ngoba umuntu unjani uyazi ukuthi angene emanzini lo ngiyomo engaphila mengene emanzini umuntu angafa bengene emanzini so nje labantu abebengibuza imibuzo eminingi ngamanzi bafana bami ningane and understand amanzi asebenza kanjani ngeke umuntu ngesiyabona ke ngithi yabo mina angizwana into ekhulumisayo yabo mina ukuthi ngempela ungilandelela ngempela uzokwazi izinto ezikhulumisayo nezinto enexaxa ngizwana nazo yabo so ungilandela ngempela ngeke lokhu ngitshela izinto zongitshela zona bese uyahleka futhi because ayihlekisi lento le because yini ngizongijwayeza nalabafana bese icasa mhlawumbe ngingana nabo ngihlezi ngintshela ngimdala ningabuki iminyaka le khona le ayisho lo solo iminyaka ngimdala kabi mina I'm not here to entertain abantu yabo those people uNkulunkulu balethile kuze bengithiyameze kuze ngifike la kumele ngifike khona without them I won't reach my destination yabo so vele sokuqaleni the mistake enayenza is to entertain them ingakho bendesela igroup nezithwalo imizwa yobaba omkhulu ifile manje indlela zabantu ivaliwe idlozi ekhaya lithetshuliwe alisekho idlozi ekhaya ngcolile idlozi ejikiwe idlozi phela manzi amnyama because you entertain them namanje futhi nisabona umdlalo that's why they keep on doing these videos because they want to entertain you guys and then they entertaineka ngicela ngifakike mina lokho nizima comment because uyahleka manje ayikho into ehlekisayo lento le yabo I blocked all these guys abahlezi bakhuluma ngami nakhuzani abakhuluma ngabo abahlezi bekhuluma ngegama lami because anasesikhathi sabo so please ungathi uthi wangifollow kanti bese futhi uphinde futhi wenze lokho okwenzayo futhi hawo kodwa nenzani ngempela ningiphula umoya nginithembile madoda ke kube nzinyana kube buhlungu futhi kwesinye isikhathi ke abantu uma sebekubuza ukuthi ke engabe wena usebenza nini ngoba ke sebemfanise nomsakazi lo ukuthiwa ke uKing Bhaka inyanga ke le yana ke ngizothi ke izinze eThekwini uma ke ngingaphosisi ke noma uma ngikukhumbula kahle isikhathini esiningi ke uyabonakala einkundleni zokuxhumana ke ekhuluma kwesinye isikhathi uyathinta ngempela izinto ekufanelekile ukuthi ayithinte akhulume ngazo nekufanele ukuthi abantu bazizwe futhi ke noma ke agxeke la kumele ke agxeke khona akhe la akumele akhe khona kodwa this time around I think ke uye wathinta indaba yamanzi ke siyakhumbula ukuthi ke kunomlisa ke oyibiza kahle kahle ke ngendlondlo yamanzi isikhathini esiningi uvakashela ke indawo ezahlukahlukene la afike khona ke ethu asuke futhi ke ethu uyobusisa khona ke lawo madama ngaba madamu noma ke iziziba ngabe iziziba njalo kodwa la this time ke uye wathinta ke lona lolu daba lo ukuthi ke lo mlisa loyo usuke ke kuumdlalo nje lento ke asuke eyenza futhi ke yena akayena ke professional swimmer ngakho ke ke kube kuhle ukuthi ke uma kuthi usendaweni leyo ndawo leyo asuke kuyona ke usuke ezokwenza sure ukuthi ke kunabantu ke abafana nama life saver noma ke abantu ke abagade lapho njengasolwandle ngizosho kanjalo ukuze ke ezokwazi ukuthi makwenzeke means akwazi ukuthi abe safe ehlengwe ibona labo bantu
lento ke angiyazi kapha ukuthi ke kungani kwesinye isikhathi ngoba inkomba yokuthi ke ufuna ukutrenda nje yabo. I think ke kunabantu mhlambe futhi abasuke bemhlokoloza ukuthi ke hey awukukhulume ngalo ya khuluma ngalo ya indaba wathula ke isikhathi eside kangaka ngaye kungani yabo. So ubizo lwabantu ke ngempela eqinisweni alifani futhi ke ngizothi ukusebenza kwabo nje khona abantu ababizela ekuthenini basebenze ngokomoya, khona abantu ababizela ekuthenini basebenze ngamanzi, abanye ke basebenzisa ke impande njalo njalo. So awukwazi ukugxeka umuntu ngobizo lwakhe ngoba ke awukwazi awuli-understand ukuthi ke lusebenza kanjani. Yingakho ke kumele udedele abantu ke basebenze ngendlela abasebenza ngayo, nawe ugxile kuloku ogxile kukona. Angeke ukwazi ukuthola ke uchef umuntu ke ozinze kakhulu ekuphekeni ke izinto zesintu umthole ke esewumaster ekuthenini ke apheke izinto zesilungu. Ake ngishiye bafethu kodwa nani ke nibeke imbono yenu la kwi-comment section ke sizwe ukuthi ke abanye abantu ngempela bathini ke ngale mpendulo ke yenziwa lapha ke indlondlo yamanzi kule nkulumo ke yakhe uKing Bhaka. Anyways bafethu ngibonga kakhulu ukusupporta yona channel. Don't forget to like this video as well. Don't forget to subscribe to this channel. Danko.